Koe nei te rā e tohu ana I te rua wiki kua hipa I te tīmatanga o ngā mahi I Pike River. Me tūraki I etahi āraitanga, 3 mita te hohonu I te whenua kia haere tonu ai ā rātou mahi. Rā kia hinga e rātou āraitanga, kātahi ka wātea ngā taraka me ngā waka kari ki te kuhu ki te rua. E tai atu ai pea ki te wāhi kei reira pea ngā kōiwi o te hunga I mate. Ko etahi o ngā tau āraitanga e kōrero hia nei ko tētahi kuaha, kua maukaha nei hei pupuri I te hau I roto I te rua, me tētahi tīrewa I hanga ia ai hei tātari hei tuku I te wai. Mā te turaki I e rātou āraitanga, ka tai atu ngā kaimahi ki ngā āraitanga tuarua, ko tahirau whitu te kau te hohonu, mita te hohonu I te whenua. Nā, kia tai ki reira, ka tahi ka tau te mōhiotanga, kua tata ki te wāhi, I mate ai te rua te kau mā iwa kaimahi maina, I te pahūtanga I te rua e iwa tau ki muri nei. It's another step in regaining access to the whole tunnel. So, yeah, we currently, once we get the 30 metre seal out, then the next stage is to cut out the concrete weirs that are on the other side of the wall, and we'll remove them. Then we can remove the remaining infrastructure which was put in place by Solid Energy, and that'll give us machinery access right up to the 170 wall. And there is a couple of areas there where we have to repair some of the ground and the strata, the roof support, so we'll do that as well. Whā wiki tonu pea, hei tūraki I ngā tau āraitanga e kōrero hia nei.